إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار أما بعد فيا عباد الله خطبة اليوم سوف يدور حول نوع من أنواع العبادات إن شاء الله تعالى وهذه العبادة أسهل وأيسر العبادات ومن أحب العبادات إلى الله عز وجل وهي لا تكلفك وقت ولا جهد تعملها وأنت ماشي تعملها أنت متودئ أو غير متودئ ليلا أو نهارا وليست لها وقت معين ولا مكان معين وهي العبادة الوحيدة التي تقدر أن تؤديها حتى الحائض والنفساء عبادة يحبها الله عز وجل حبا كثيرا ويؤتي عليها من الأجر ما لا يؤتي على غيرها وهي عبادة الذكر musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude o hanaɗo yettede ɗum ko Allah duwano nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko Muhammad kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e etade no jokkira lawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama yo Allah waɗum e maɓɓe miɗo salmina on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗum en fof meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna inchallahu yewtere anden ɗo e nder ɗi minitaji haffari ɗo ko yiiɗoto ko hawla ko bange dewal gotal jiyangal e noneji dewe ngal dewal ɗo noon ko ɓurgal e newade e dewe ɗen fof ngal dewal ɗo hingal ɓura yiɗede ka Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal kadi ngal hatonjina e tambuy dewal ngal kadi hiɗa wawi ngal waɗude hara hiɗa yahude hiɗa wawi ngal waɗude hara hiɗa jooɗi hiɗa wawi ngal waɗude haysi tawi hara hiɗa ñamorde ko dewal tawata wawa ngal wadde foti hiɗa wondi e salligi ma a wonda e salligi hiɗa wawi ngal wadde jemma hiɗa wawi ngal wadde ñalorma ko ngal ɗo du woni dewal tawata hay sonnajo wonɗo e fiilade ma sonnajo jibinɗo hino wawi ngal waɗude ngal dewal ɗo noon Allah no yiɗi ngal moƴƴa himo yoɓa kadi joddi ɗuɗuɗe e hoore ngal dewal ɗo ko honɗum no woni ngal dewal ɗo ko ibadatu zicre ko jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala jantagol inde Allah haton jinaɓe hara hiɗa laaɓi haysi a wonda e salligi hara hiɗa tuuni hiɗa wawi jantade inde Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala on noon o inni o ko ɓuri en añande kon fof ko fanɗi ha fanti ko yettetenmo ma jantotoɗenmo woli anna almu'mina indahu silahayni wo julɗo himo jogii aalaji ɗiɗi aala arano on ko silahu du'a'i wa silahu zicre ko aala toragol Allah e aala jantagol Allah
ko ɗiɗo aalaji ɗiɗi woni ko julɗo jogii. Julɗo haton jinayi aalaji gooto o si wonaa ɗiɗo. Si a heɓii ɗiɗo ɗi timmi hakkunde ma e subhanahu wa ta'ala, kala aala ko heɓoyɗaa e hoore ɗiɗo ɗi waawete nafude. kono si tawi ɗiɗo ɗi timmirarima ko heɓuɗa aalaji o wawatama nafude. wa hadihi l ibada la tuadda bi qalilin la budda an yakuna bi kasratin ya ibadallah. limaza lianna aldicra didduhu annisyan wa hal yajuzu lana an nansa rabbana aw nadkurahu qalila kalla wa alfula. ngal dewal wiyetengal noon jantagol inde allah ngal waɗatake seeɗa ko be waɗe buyi fii honɗum waɗante buyi ko woni jantagol goɗɗo contraire mum on ko yejjitugol mo. est ce que noon hara hino hanani en ka yejjiten joni meɗen o sellanta en kadi ka jantoɗen mo hara ko seeɗa ni sen jantotomo haray ko be wan jantoɗen mo bos. kana ahdu tabi'in rahimahumullah kana yadhkuru llaha fi lyawmi 100,000 tasbiha wa hadhihi l100 la ta'khudhu min alwaqti illa sa'atan wahida. goto e moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen hay o jantotono inde allah e nder ñallal gotal bet o wiyayno subhanallah nde laabi wulure. o subhanallah ɗo nde laabi wulure hara kono wowlirte noon hara na wowlugol ɗum fii wona wowli hara koyo timmu no allah yiɗiri noon ƴettatama ɓuri leere goto. subhanallah 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 hara nde hiɗa jantade hakkille maɗen hino koye wonɗa e wolde gom fi hono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo laysa lilmar'i min salatihi illa ma aqila minha. si goɗɗo no juulude ma himo wadde dewal himo jantade inde allah ko yeru ko hakkille maɗe woni e julde nde wo ko yeru ɗum ɗo woni ko yoɓeteɗa. yeru ko hakkille ɗen oori iwi e julde nden yaari nokku goo wo amara baraji ɗum ɗon yo allah jaɓan en ko wonɗen juuldema ko. yaqulu ta'ala ba'da a'udhu billahi min alshaytani rajim ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun. allah loddi on onon gonɗiɓe mo inni ko onon yo gonɗinɓe son fotti e fedde heeferaɓɓen wo fasbutu tabite son tabiti kadi wadhkurullaha jantoɗon inde allah kathiran ko ɗuuɗi la'allakum belaji onon tuflihuna on mbaloyte. la falaha wala nasra illa bi dhikrillah. malegol e polgal ala si allah yejjitama. o inni in tansurullaha yansurkum. so walli allah walli diina allah kan tun allah wallete. sa woni e haaju allah a woni e fii diina allah a woni e haaju julɓe ɓen allah bonnata haaju ma an kadi. kono sa wejjitike ɗum ɗo andu allah subhanahu wa taala on woɗɗodiri ɓeyni wo man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajatihi. sa woni e haaju musidɗo ma allah wonay e haaju ma. si a woni noon e haaju musidɗo ma allah woni e haaju ma. ko on ɗum sikkuɗa si a woni e haaju allah on kam. ɗon haray allah subahana taala o ƴetti garanti wondema pellete o wallete. ko ɗum so inni si on walli diina allah kan ande pellete allah kadi o wallay on. ko ɗum nelaɗo sallllahu alih w sallam e maaki hadis wo laysa minna man lam yahtammu bi amri lmuslimin. wo tawaka e amen tawaka e mofte amen on mo tawata probléme julɓe ɓen kanko ɗum intéressat mo haaju makko ala e muɗum. o yiyataka julɗo soñjoto o yaɗuna on fof tawata ɗum battinayi e makko. o yiyata julɗo musidɗo makko no heɓi tana hara ɗum suninayi mo. o yiyata julɗo musidɗo makko no heɓi welo welo hara ɗum kadi weltinayi mo. kanko ko jokki o ko affaire ji makko ɗin nelaɗo sallallah alih w sallam maaki awa o siforɗo ɗi sifaji ɗo o tawaka e mofti amen menen mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam. iɗe rendi ko wonɓe few ko woni feƴƴude ko fewno ɗo e hoore aduna o. sa yii ka julɗo soñdia couleur mo jogii wo noone no wodiri o leydi ka o iwri on yo ɗum ɗon mette yo sattu e maɗa on ko musidɗo ma. siɗɗo yaagal no woodi haraka diina no woodi siɗɗo yaagal haraka ka enɗan. nelaɗo sallllahu alih wa sallam noon ɓe firi ɗum ɗo ɓe maaki on ɗum wo aziyatul mu'min azamu inda allahi min hadmi alka'bati almusharrafa. wo lorrugol julɗo lorriramo konngol ma lorra ɓanndu makko no ma lorra dambe makko ɗen ɗum no hulɓini ka allah ɓuri ko suudu kaaba yirbinte. so yii noon julɗo no wari e no warira o
hara an ɗum battinta e ma joɗɗa waɗa taaliki e hoore ɗum ɗon kadi ko kamɓe waɗiri ni kamɓe sifori ni fa alayka bi lisani jogi to ɗenngal ma ngal hay hunde annda kode feƴƴude ɗum taw wonu hara ko ɗum ɗo nango yewma yawmal qiyama sabu konngol ngol wowluɗa gootol ɓeeno duwa waɗede ɓeeno duwa yaltinede ɓeeno duwa waɗede ɗum ene ko an hasibata ko an jogii aljanna ka ko an jogii yiite ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko juuɗe mum e ɗiɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki Allah daalika qur'an makko innamal mu'minuna ihwa julɓe ɓen fof ko ɓe musidɓe ko ɓe hunde wotere so yii Bilal radiyallahu anhu on yuri Éthiopie Salmanul Farisi on yuri Iran Shuaybu Rumi tawti Abubakar ɓe Siddiq ɓe woni nokku ngotum ɓe woni nene gooto baawa gooto ko waawi ɗum ɗo wo ko l'islam petto waawi hawtindirde ɓeeɗo hara ɓeeɗo fof hiɓe fota ɓe wona e ley konngol gootol yo Allah moɓindiroyen enen e ɓeeɗo قال تعالى مبينا عن صفات المؤمنين فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله يودي في صفات قومين ببين سيدي قوم هم قومين وطوى صفات دين كو أندر ظاهرة قومين كتايكو أجانتو تودو إني الله كتولي جانتو دا إني الله كتولي كبولي موتي قولون جانتا قول إني الله فو تجانو القرآن وفتي يقول لا إله إلا الله قول كونغول لو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير ما قلته أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله كبولي موتي دي كونغولي دي مولي من محمد أن باب أجيب لم بفو لا إله إلا الله كلا وولو كلمة لا إله إلا الله haysi o naato yiide jahannama o luttoytato in kana mukhlisan fi qalbi si tawi hara konngol ngol hingol laaɓi pos ka nder ɓernde makko hay si tawi o naatoyi o luttoytaka nder yiide jahannama si naatoyama yawma alqiyama naatoyoɓe yiite naati naatoyoɓe aljanna naati hara noon woɓɓe hino wiwno la ilaha illa allah ɓe fotta noon eɓe wiyano ngol konngol ɗo ka nder yiite ɓeynawɗo o wiino la ilaha illa allah kono nafaari on hay e hunde fi yonnun en fof hiɗen fubbade ka nder yiite ga koko ɓeeɗo wowlani ɓe julɓe ɗo ɗum ɗo satta e allahu subhanahu wa ta'ala allah o daala akhriju fi nnari kullu man qala la ilaha illa allah walaw marratan fi umri yahe yaltinoyon ka nder yiite kala on wiwnoɗo la ilaha illa allah hay si tawi ko nde wootere fette e nder gurdam makko رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وناتي الجنة نلا رسول الله عليه وسلم فيوندو بابا ما بهيوتنو كفاتتو كونغول دو بإنو بابا ما بيوماكو يا أمي قل لا إله إلا الله لكي أشفع لك عند ربي في يوم تفنو يكجومي يوم القيامة كونو كونغول يالتانو قولي لا إله إلا الله كمي سيديك wondema ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorramo rewari on siwona allahu subhanahu wa taala sa seedike ɗum ɗo an ɗo a luttoytaka nder yiite jahannam yo allah newnan e woɗugol ngol ɗo hara ko laaɓugol ka nder ɓernde meɗen nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki jaddidu imanakum hey intine imanu mon on bi qawli la ilaha illa allah si goɗɗo no faala heyɗintinde gomɗinal makko ngal ko yo wi'u la ilaha illa allah nde wiwɗa la ilaha illa allah o anndu imanu ma o wonti keso way tawi ko nden ñande fuɗɗiɗa way saƴi on nde juulde ɗo inne yen change o peinture ɗo watten kesu naɗɗo o inna gaahino laɓa awa ko noon kay kala nde wiwɗa la ilaha illa allah nelaɗo sallah sallam maaki laɗɗinu mawtakum kalimatu la ilaha illa allah so ari wiya tawi aadem ma hewti kam maaya na fesugol e hoore makko suno goɗɗum ngo ko ya nongimo la ilaha illa allah etoɗa ha no wodira ngol konngol ɗo na ya forsumo ko ya jooɗo ka fewndo hoore makko fillitoɗa konngol ngol inna la ilaha illa allah la ilaha illa allah si tawi himo wuruno e konngol ngol si tawi ko hoore ɗum ɗo o wuruno himo wownogol wowlugol o wowlayki sal la ilaha illa allah kono so tawi ɗengal ngal annda kalimatu la ilaha illa allah nden ñande haray wawata marsugol si goɗɗo kadi ukkama ka nder ɗaɓuru mum ko waɗete langitede ko fi o la ilaha illa allah ma munkari e nakir ko ɓertuma wiide ka nder ɗaɓuru ma man rabbuk ko hombo woni joomi ma
inna allahu rabbi ko Allah woni joomi am wa rabbu kulli shay kanka woni jeyɗo kala hunde a wawi jabade ɗum ɗo wogay ko so tawi hara koye hoore ɗum ɗo wonno ko wuruɗa sa wurano e hoore ɗum ɗo ɗengal ngal anda haray konngol ngol si tawi ɗa wowti immagol ɗo yaha enversement liége ñande fokkito ɗo wawi mo dunga yaha goɗɗo timmintama ɓe sa yahari ha hande a anda hay ko wonda tun hekkori ko nano ka ko ñaamo ko be goɗɗo ko ɗowtoma mawmen men ɓe maka e na ñande guri wangal woni ko ɓare ne'ete sa acci ha hewti on alhaali ɗon hay hunde marsantama nde ñande yo Allah hokku en timmode laɓade فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا وأن يسبحوه بكرة وأصيلا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Allah noddi on onon gomɗinɓe ɓen oyni ko onon yo gomɗinɓe jante inde Allah bimbi e kiikiiɗe subbum hina ɗon mo kadi bimbi e kiikiiɗe janto ɗon mo kadi ko ɗuuɗi ko Allah woni ko yamiri on ɗum ɗo kala ka ya ayyuhalladina amanu inna ko imma nahyu awil amr imma o haɗay e woni goɗɗum ma o yamiray en goɗɗum ɗo noon ko yamiri en wo ko yen janto inde Allah ko ɗuuɗi bimbi e kiikiiɗe goɗɗo si o fini tun taw ko hanɗa fuɗɗorade ko jantagol inde Allah inna alhamdulillahi alladi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur en bam yetti Allah o wurnituɗo lam ɓaawo o warde lan ko faade ka makko woni immutako to woni jakara sa waliki a ɗanike ɗum ko feccere mayde noon ɗanagol joni noon Allah artiri ruhu on a fini ɓe haninude Allah mi weltanike ma kono woɓɓe hay ɗum ɗo anda ko waɗugol pandara mon taɗon si letari yewgol ka golle Allah no wawno ɗannindema ɗon ronka finugol few heewi siɗɗe men naata e ɓe waalo ɗano ronka finugol bimbi annon a ɗaniki a fini ronka innugol Allah mi weltanike ma aynay ko an findini hoorema ma ko an ɗanninno hoorema ɗum ɗo ko mankugol jantagol inde Allah si goɗɗo hewti kam waaloto ka denki makko yo innu bismika rabbi wadatu janbi wa bika arfa'uha in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin Allah koye indema woni komi wallini ngal loopal ndu ɓanndu an koye indema kadi mi ɓantoyta ndu ɓanndu Allah si a wari lan ka ɗoyngol ɗo mi torike ma yurmelan Allah si tawi kadi a findi no ilanga mi torike ma yaafola ko do aɗo wonti janngata ɓurɗo raɓɓidude e raɓɓiduuji ɗin fof si goɗɗo no naatude e hurgo yo janto inde Allah bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubusi wal khaba'is inde Allah mi molorima mi torike ma danna seytanuji gori e seytanuji deyi naata koye ngal nana ngal naata ka hurgo ɗo kadi a jantike inde Allah dandete bone kala ko woni ka hurgo ton anditen seytanuji waɗayde goɗɗo ko boni kon fof ko to woni werde majji on ko to woni koɗanɗe majji on si a yalti kadi koko mabinoɗa ila fannoyade hurgo jano ma hurgo to soko Allah newni ɗum ɗo yalti o hoore jam sa yalti kadi hani weltanade Allah nema ɓurari nema yawgol dakkitoyo ɗo yalta ɗum ko nema molana ɗo kono ko bani adama wattanta hakkille makko si goɗɗo woni ɗo joni o ronki yo ɗe bawle yaltu ma o yehi ka hurgo ɗo o ronki yo ɗum yaltu pelle tigi tigi on faabodirte ɗo fof o hewto e ka labtani joni noon sa yehi ɗum yaltiri no newori sa gayni kadi inna hufranak Allah ko hafranal ma woni komi faala alhamdulillahi alladi azhaba anni l ada wa afani mi yetti Allah ittuɗo o lorray an o hisinilan kadi goɗɗo ko ni hani yettirgol Allah subhanahu wa ta'ala Allah dali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawma al akhir wa zakara Allah kathira laatanike o ñentina labangal o nelaɗo Allah wonande kala on gomɗinɗo Allah gomɗin ñalade sakkitinde o janti inde Allah ko ɗuuɗi Allah ko ya jantomo alhaaliji maɗin fof no wonirɗa wo ko ya jantomo si sattede ari jantoɗamo si newede ari jantoɗamo si welo welo ari jantoɗamo annabi Yunus alayhi salam ko Allah innimo lawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun nde hokno probléme on annabi Yunus o wukki ka nder reedu lingingi jooɗoyi ka ndanka Allah inni si tawino o hina hewnoɗo subbon hinagol yettalam min Allah janto inde an o wonayno ka nder reedu lingiɗo ila yawmi alqiyama ndaare sabu ko jantoto inde Allah kon ko ɗum ittimo e o probléme ɗo ko ɗum si goɗɗo o sattirama heeɓi sattede yehi ha hewtino kugo fewtu rabbu samawati on wal ard
janga o du'a mo annabi Yunus janguno sattene ma nden hewtata yo goɗɗo wonu e nder reedu lingi e nder maayo lengi ngin jooɗoyo kadi ka tanka sattede ɓurata ɗo kono ɓay o jangi o du'a ɗo inni la ilaha illa anta ala wore weteɗo si wona an subhanaka laaɓal wodanima inni kuntu min alzalimin yimmi laatike ngom jaaɗo e toñuɓe no wolirno ngol konngol ɗo seede ko wolɗen nanen kon himo wowuno jantagol inde Allah malaika ɓen fof tappodiri ɓe ni ya rab o jiyaɗo nodduɗoma ɗo himo wownoma noddude tawi o ala e sattede hande noon o noddima himo e plein sattede min tori keɓa joomi ittumo e gogo woni ɗo ɗum Allah inni fanabasnahu bil ara min innigi sallingi ngi yewgi tuttoyamo sera ngi bugimo toon Allah inni so tawino na a waɗaynoɗo ɗum ɗo ko ɗon wona e ɗoɗa ha yawmal qiyama wo ta'arrafu ala llahi fi raha andi to Allah fewndo a sattiraka yarifuka fi shidda Allah andi to ete sanga sattiraɗa ko ɗum waɗi si Allah anditi annabi Yunus alayhi salam Allah daali hon num ayuha alahibba man arada an yatma'inna qalbuhu falyadhkurillah kala faalaɗo e ɓernde mum waalo ɓernde makko nden deeƴa sans probléme hayye hunde yo janto inde Allah a wowlay tun inde Allah ɓernde ma ne fof deeƴa souci e probléme kala ko wonno toon foppo yoy neɗɗo be neɗɗo yo yew essiya ɗum ɗo ndaara ko Allah daali ɗum ɗo o inni honno allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zicrillah ala bi zicrillahi tatma'innu lqulub wo ɓen gomɗinɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen no deeƴira sabu jantagol inde Allah wo ala ko wawi wallintinde ɓernde neɗɗo e probléme ji si wona jantagol inde Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe heɓayno sattiyendeji sino heeɓino sattiyendeji ko ɗum ɓe watta ɓe salligoto to ha moƴƴa ɓe yaha ɓe juula darde ɗiɗi ɓe toro si du'a hino toon sa heeɓi sattende juul darde ɗi fewtamo la ilaha illa llahu l azizu l halim la ilaha illa llahu rabbu l arshi l azim la ilaha illa llahu rabbu samawati wa rabbu l arshi l azim maɗum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin maɗum allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ɗi duwaji ɗo a janngari ɗi e hoore sattende sina Allah ittanima sattende nden o ɗo jentagol inde Allah Allah noon nela si sallam ɓe maaki wo Allah si a acciti toragol mo kanko o seytinayi amma bani adama sa torike mo ñande ɓe ñande kanko o seytinayi Allah noon ko si a torike mo ñande ɓe a noddimo ñande ɓe ko ɗum ɓurata mo welde amma bani adama ka hinda addu ñande ɓe ñande sa yahoy toon tu wonde goo on haɓay amma almunafiqin ɗo e yewti fi sifaji gomɗinɓe ɓen amma almunafiquna ayuha alahibba fala yadhkuruna allaha illa qalila qala ta'ala inna almunafiqina yukhadi'una allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila sifa neɗɗo mo jantota ko inde Allah ko ɗuuɗi haray o wakkidama ka naafigiɓen to wal iyas billah ko Allah daali ɗum ɗo wo naafigiɓen hiɓe janfade diina Allah kam Allah yoɓay ɓe ɗon joddi ko ɓe wone janfade kon wosi ɓe immike fi juulugol ɓe jandota ko inde Allah ɓe immo hara ko ɓe amuɓe ɓe juulira fi feere ala ma ko subbur rubbuyum heña yettugol inna atayna e qul huwallahu tun an waɓutuji ɗin fof ko inna atayna e qul huwallahu hiɗa hawji tun hiɗa hawji a yeggitino Allah no innuma wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun mi tagiɗanima ɗe sina fiya rewa ka juulugol ka jantagol inde Allah ka bayanaji kala fi ka Allah wawlete hiɗa hawji amma se wattama ɗo darugol ballon Real Madrid e Barça si ɓe joyi leere sappo haray hiɗa welti siko darugol fi politique a daroto e hoore koyngal ngalɗa e hoore ngalɗa wowla leereji nayyi hara hay a santari wondema koye hoore mere wonɗa wallahi koye hoore mere e hoore konko wonɗa wodon a wolta ɗon ha heɓa baraji ko habbiɗa hiɗa windana ɗon ko bakkato fiyon no wowlugol ko ala e lawol ma ela sallah sallam e maaki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaade ko ɓuri moƴƴande l'islam neɗɗo ko moƴƴinta iman makko ko ya terto kala ko ala e lawol ma kala ko fewtama ko ya selu ɗum dara goo woɗa ɗum ɗo si arama waɗugol yewtere l'islam 30 minutes 40 minutes hawji fof hawji hande kadi tanki hiɗa jooɗi ɗon ko baraji woni ko woɗanma annabi Musa alayhi salam oɗo nde o fokkitino ka fir'aun o wino rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ko ni o jangiri du'a ha o hewtoyi o inni kay nusabbihaka kathira wa nazkuraka kathira innaka kunta bina basira
ɓayanna Moussa fokkiti haɓidoygol e Firawn o inni Allah mi torikima yaññana fondo an on o tori ɗon ittanalan kadi fiɗande ko woni e ɗengal an kon hara simi wowloyi bani Israila ɓe wawa faamude kamɓe kanko e Firawn o yehi ha o ine wo fiyo min subbun hinanma ko ɗuuɗi min jantoma kadi ko ɗuuɗi kadi sa jantike goɗɗo a anditimo tentini Allah subhanahu wa ta'ala o anditete sa jantike Allah ka ɓerdema ka wonkima an tun Allah jantoto fiima kanko kadi ka wonki makko sa jantike fi Allah e hakkunde mbatu Allah jantoto fi maɗa e hakkunde mbatu ɓurgu mawnude ngu mbatu ka jantiɗamo fi makko ɗon sa jantike e Allah no ɓattorɗamo wo ko noon Allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi o ɓattorma o wi fazkuruni azkurukum jantelam min Allah min kadi mi jantoto fi moɗon ka jantiɗa fi Allah o Allah kadi jantoto fiima no woodi woɓɓe hara hiɓe ka leydi ga hara Jibril e Mikail e Asrafil e Malakul Maut ɓe fof maɓɓe hiɓe ande fi o fi honno ko jantoto inde Allah kon Allah janto fi makko ka kammu dow ton si Allah faalama yiɗugol neɗɗo so yiɗi neɗɗo Allah nodda Jibril o ina Jibril kaarijo ɓi kaarijo min miɗo yiɗimo mi torike ma yiɗumo Jibril inna min mi yiɗimo Jibril ewno ka kammu o inna ko wono yo ahlu sama awa Allah no yiɗi kaarijo ɓi kaarijo o fof min Jibril mi yiɗimo ono kadi yiɗemo ɓe ka kammu toon fof yiɗamo hannde kadi malaika ko woni ɗon fof yiɗa oɗo ɓen ka kammu toon ewno ya ahlal ard kono yimɓe hoɗuɓe ka leydi ga Allah e Jibril e hoɗuɓe ka kammu gaɓe fof no yiɗi kaarijo onon kadi yiɗemo oɗo kadi o yiɗe ko ni goɗɗo yiɗirte hoore leydi si tawi kadi Allah añi goɗɗo ko ni kadi seenuwol ngol tournirta kadi Allah noon no yiɗira woɓɓe hara ko sabu jarrabuye mo yiɗira woɓɓe goo kadi hara sabu moƴƴi gan yo Allah waɗen hara koye yiɗaɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala o ini ya ibadallah wo afdalu wa aksaru zicrullahi azza wa jalla tilawati l qur'an ko ɓuri moƴƴude e ko ɓuri mawde e jantagol inde Allah ngu fof ko janngugol alqur'an alifu gooto sa janngimo no mari baraji sappo ala ka heɓata sinanu amma duwaji luttuɗin ko wigol la ilaha illa allah joni noon mo jantota ko inde Allah ko ɗum woni kamba makko Allah daali wa man a'rada an zicri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى woɗɗo yiye ɗo hara piiji ɗi fof hino timmanimo kono haraw mara ɓuuɓol ɓernde ñande ɓe ko probléme ji o ɗurnike Allah o ɗurnike nelaɗo Allah o ɗurnike l'islam o jandota ko inde Allah sina par occasion oɗo heɓata ko wiyete tumaninatul qalb oɗo Allah subahana taala yejjitoyemo yawma alqiyama o inna ko fi honno o wattamo bunɗo hara o yiyata o lanno ina Allah ko fi honno hannde a immintinilan komi bunɗo mi yiyata Allah ina ko ni mi addirno qur'ana e ma mi addi sunna e ma ɗuuriɗande a janngata qur'an yontere wona e moko ba annduɗo wuuri mayey hara fontari qur'ana janngi oɗo ina no faala aljanna yontere timmude ma ñellal timmugal a heɓaari bindol gotol a yewtidari Allah subhanahu wa ta'ala man arada an yukallimahu Allah falyaqra alqur'an siɗa faala yo Allah yewte hara kanko woni yewde ɗa jenti o janngo qur'an si tawi hiɗa faala yewtude Allah jento ma yew juula si tawi hiɗa juulde haray ko aw woni e wowlude Allah no jenti ma si tawi noon wona e ñallal an e Allah on yewtaari wona yontere on yewtaari wona lewru on yewtaari wona hitaade timmude hara o siɗɗo ɗo o uditaari qur'ana o jangi hay o wattaari ka téléphone makko o heɗi hay o wattaari ka tigga ordinateur makko nder suudu qur'ana yimataake ka nder suudu wo kala suudu ka qur'ana janngataake wo kal baytil garib wo ɗum ko berɗe noon suudu ka qur'ana janngataake no wayi wanowa berɗe suudu ndu qur'ana janngataake e muɗum hino wayi wanowa ka egga tawata hay gooto ala e muɗum hay hunde moƴƴata e muɗum ndaari noon alhaali ma o si tawi a janngata qur'an ɓeygu ma janngata qur'an fayɓe ɓen janngata qur'an ko onno jange kisi e ardata e nder ndo suudu ko mustahil ko impossible ala ko goɗɗo hulɓinirte sina Allah si tawi noon annda Allah ɓeygu annda Allah ɓiɓɓe annda Allah ko onno hulɓinirte ɗon ko iblis ara e annagal wolɓinima seytane haray ko no wuuridi e nder suudu ndu ka indi Allah fuɗɗa janngede wo e nder galle haray seytane woɗɗitike ɗon na fayi koye koye weetata bimbi tindine ko honno salli gorte
na kanko obligé te yo janne yo juulum si weeti bimbi ko hittine ene yawonka l'école on leeti ɗum noon ko plus important hannde kadi fii tottugol farilla Allah kumpay kon ɗo si kon luttoy kankon tun ñande goo ko on no weetirta kon annda subaka juulete si yalte nene makko juulata ɓen makko juulata hande o yiyar ɓen makko no ya juuloya subaka kon ɗo kun ɗo ko juulirta musidɓe julɓe billahi alayya wa alaykum mo bee yo yewtu hakkunde muɗum e Allah mo bee men calcula ko laabiru nangi paykum munkum yoɓe yewka salde ɓen o tindina kum paykum ko honno salligorte salligo mi yiya ɓeynile kadi tindine ɓiɓɓe mon ɓen no juulirte hara hiɓe jogii duuɓi jeeɗɗi fuɗɗoɗa tindinde mo si weeti bimbi ñande ɓe ñande ko hombo ƴettata paykum munkum yaha inna salligo ara juula subaka o ayna kun haa kun gayna salligade siko gayni salligade ara kadi ayna kun haa kun gayna juulude ti hikkoɗon no goɗɗum ko kala wala hayti tawi hino woodi hino fanɗi ko maafiɗen ko so tawi o leetika l'école ko maafiɗen ko so tawi a préparenarimo ko naɓortaka l'école kon sa heblanimo aduna on musidɓe julɓe tedduɓe eto kadi heblanamo laakara on ko faalaɗa e juuɗe o ɓiɗɗoma ko ñande laatiɗa fure wonɗa loofal tawi hay hunde a wawana hoorema ko si tawi o ɓiɗɗo toroto Allah yo Allah yaafoma sina ɗum hay hunde o ko waɗanayma ko an woni ko waɗanima kon fof ko ni noon préparita avenir ma o ñande laatiɗa fure avenir ji wonaɗi e préparé de ɗin fof ko fiino wuurire ko honde tuma préparé ten fiino mayirte maasi en maayi ayyuhal ahibba Allah subhanahu wa ta'ala on mi sakkitora o hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗo wo neɗɗo jantotoɗo inde Allah masalu lladi yadkuru llaha walladi la yadkuru llah ka masali lhayyi walmayyit no way wono neɗɗo wuurɗo e mayɗo goɗɗo hay so tawi mo wondi e wonki so jantota ko inde Allah Allah no konti on nelaɗo sa sallam no konti on ko jeelaɗo e mayɓe haaju Allah ala si hoɓen masalu lladi la yadkuru llah walladi yadkuru llah ka masali lhayyi walmayyit wayo neɗɗo wuurɗo e neɗɗo mbayɗo mo beeno yo ndaar ko laabi wonde laabi jantoto inde Allah sa woni neɗɗo jantotoɗo inde Allah hula ko wiyete ñanne so yi goɗɗo no suuɗo ɗo yahugol ka meɗen ta yeeto goto de miɗo yahude on ko woɗɗitiɗo Allah noon Allah suuɗto yimɓe wirtoɗa e Allah si o fokkitoyi artugol kadi nayo goto andu iwgol Fuuta woɓɓe yiway ɗo yaa Konakiri go'o ɗiɗi tati nayyi laabi joyi ɓe suusa teppoyde Fuuta inna hiɓe huuli fii honɗum sa hulari Allah kala ko yiwɗa a hulay si a huli Allah kala ko yiwma hulete ko wallahi summa wallahi ñande hulɗa Allah hakkirde e hulugol wo kala ko haynima woɗitantoma to teddinte si tawi ɗon a suusi Allah rontimo hulugol kala ko yiwɗa hande kadi hay boofode wallina e hakkude ɗate kele a yiyaɗi tun takkanoɗaɗe so wi mogo maɗo takkano boofode wallinade hakkude ɗate kele woofode wal tigi tigi o imanu lo aari ha hewtiti wanwa ɗo ya fokkituga ɓeygure ma goɗɗo sino naatde ka ɓeygure mum ko duwaka ɓe juhugol ardugol hara ko surprise ta goɗɗo tefu ko woni e feƴƴude e ɓeygure muɗum sina ɗum ñande goo a yiyay ko a hanano yiwde ko a falano ka yiwgol sa yi ɗum ɗon no wona wirtere e bonunde ka nder ɓeygure suuɗagol yaha suuɗo arta ko ɓeygure nden ni no neɗɗo fof neɗɗo jogito ko Allah subhanahu wa ta'ala o daali lan yusibana illa ma kataba Allahu lana hunde wawama heɓude sina konko Allah windanma ko windi kon noon heɓete ko min yiɗuma o ko min yiɗuma ɗum heɓete ko windi kon a heɓay ko min añuma o ko min añuma kadi fellete a heɓay ɗum wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu honno wiyete tawhid o ɓaw ɗum ɗo fof musidɓe julɓe tedduɓe annabi Musa alayhi salam mo annduɗen noon o inni ya rab ko ayyo joni yeeto lam andinan hunde azkuruka bihi komi jantortoma Allah inni wi la ilaha illa Allah annan Musa inni yimɓe ɓen fof no wiide la ilaha illa Allah Allah inni wi'u la ilaha illa Allah o inni mi faala goɗɗum hara komin tun jogii ɗum noon Allah o daalari annabi Musa wo kalimatu la ilaha illa Allah si ƴettama waɗama e balance kammu ngun e leyɗe nden e kala ko woni e maggu har hina Allah waɗama e balance haray la ilaha illa Allah no teddike Allah ɓuri ɗiɗo fof hayɗo toro Allah yo Allah on tabbintuno e hoore kalimatu la ilaha illa Allah o longina en la ilaha illa Allah nde hiɗen laato fureji aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الأحبة، وأخيرا أختم حديثي بهذا الحديث الذي يرويه لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بلاني ترى يوتري عندك أو حديث دو مفلم عبد الله بن عباس وإني وكان دومي دو يقول أستغفر الله والله ودانت إمورد كان إتيني فولكا إمورد كان سنو ولو وأرتكت كي نوكا سكاكدي أستغفر الله كل فلم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. نلا رسول الله عليه وسلم بماكي والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. إن يقولكم قولون لا بتمدر ما كبري لا بتمدر إن ينلا الغوتا في الله يجيكو بيني بوري لا بتشافن جيتي أولو لو مرا بكاتو هي هونه أنا بهاني وادقول نون لا بيولونه هيدا يهودا هيدا جودي هيدا إنر ترام هيدا إنر مترو هيدا دغباو فلان هيدا دوغينده دو ويقول أستغفر الله ويا لا إله إلا الله ويا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نلا ماكي وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكون غودي إيدي هيدي فوي جيتيغي وول غونغول وإنهم هيدي ترجنا يا فيسي نتو يوم القيامة وكون غودي يدادي كاريكا الله يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكون غولو nde goɗɗo kala wi'i subhanallah nde wowɗa ɗum ɗo wo Allah tutanima leggal gotal ka nder aljanna. sa wi subhanallah a heɓi leggal ɗiɗaɓal kadi ka nder aljanna. sa wi gal subhanallah a heɓi leggal tammal kala nde wowluɗa ɗum ɗo a heɓi leggal gotal ka nder aljanna. wigo subhanallah ɗum gonɗum ko tawima musidɗo. subhanallahi wa bihamdi sa waɗi ɗum ɗo laaɓi temedere e nder ñallal ngal kadi innaka ko be jooɗoɗa innaka ko be waɗa jikirwol sa wata waɗe ka kolli waɗu jikirwol no sella subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere sa waɗi ɗum ɗo wo hay goto aroyta yawmal qiyama wo hara himo ɓurma baraji si wona on ɓurɗoma woɗugol ngol konngol lokati. la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir. mi fillito la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir. sa waɗi oɗone laaɓi temedere e nder ñalla na ñin na jinna na ñanne na mbile na ndure hay e gooto wawanama hewtude ko boni e nder ngal ñallal noon. waɗugol ngol konngol o laaɓi temedere hara ɗuuɗi ha ko 5 minutes ƴettema hara continue. si weeti bimbi no woɗi duwawji janggeteɗi janggata si yalta bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwata illa billah jangga ɗum ɗo si yalta kama anga cheytane nde on sendi ɗon lawol. sa jangga ɗum ɗo kanko woni compagnie ma ko yaɗɗaw ko probléme pendant toute la journée ko haɗiɗugol e yimɓe sonkiɗugol e yimɓe mettu ɓerndoji. sa hewtiti kiikiɗe hara himo habbima aɗo annatega inna bismillahi walajna wa bismillahi harajna wa ala rabbina tawakkalna. sa jangi o duwa ɗo kadi ɓe yiltige ɗon kadi a seytane ala natdega nder suud to kono so tawi sonnaji on jantaki a tawi seytane no habbima nder toon o naatiɗi ko hay innuɗa ko dane o ina e ɓawli ukkodiro fiyol ɗum hina e sago ma hina e sago makko na e sago paygol koye fiyol ɗum ko seytane woni ka nder suud ton ɓe tori allah yo allah yaltin seytane ka cuuɗi meɗen. allahumma izza al islama wal muslimin allahumma izza al islama wal muslimin allahumma izza al islama wal muslimin allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين اللهم دمر أعداءك على أعداء الدين اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. ترك الله نموت نوني يوكر إني الجنة يلا ودي الجنة توبة إندي الله بدودي ترك الله سبحانه وتعالى أنا نولي دردوني يلا يافي بكاتو جمندي kala wonɗo ɗo no wondi ande Allah itta mo annene kala wonɗo ɗo no nawni ma nawni Allah ndikki mo ndikkinanamo
kala wonɗo e meɗen ɗo no jogii feere yo Allah ɓeydam waɗa barke muɗum kala wonɗo ɗo kadi mo jogaaki yo Allah okkolmo ko ɗuuɗi ko laaɓi ko tagi ko waɗa barke kala wonɗo ɗo no jogii kaydiiji yo Allah waɗa barke majji waɗa ɗi rewirɗi Allah kala wonɗo ɗo mo jogaa kaydi yo Allah okkolmo kaydi daggiri laaɓundi waɗandi barke yo Allah yaafo en yaafo mawɓe meɗen yo Allah moƴƴin battaneji meɗen mawɓe men tampuɓe fii meɗen kala faatiɗo yo Allah hokkuma jannatul firdawsil ala o soñja e sohla ko woni ka meɗen ko Allah woni ittowo yo Allah ittan en yo Allah ittu fiira e nde nawnare rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala